Bakın İlmek bakış geldi ordusu videomuza. Şimdi videomuza çeker. 10 bakışta söylüyorsun kardeşim. Dedim İlmek bakış geldi. Şimdi kardeşim oynuyoruz. Ona başlayalım. Ben buradan rastgele bunu seçerek ya taksiciliği yapıyoruz gibi. Ya da pul kazanacağız. Hadi. Ben gözümün dostlar açılmış. Şimdi orada bir adam toplatıyor. Kaçmadı. Şimdi aksesuar oluyor. Güzelmişti. Şimdi bakın hasta. Bu hareket ediyor. Bakalım nasıl yapacağız. Amin. Çok güzel. Oy, laf da söyledim. Şimdi dostlar buradan müşterinin koşulduğu her vurmamalı. Şimdi atar çaktırırken bir kilometre kadar açacağım. Gözlüğüm. Dostlar şimdi çattık. Şimdi gəlir bura. Çatdıq müştərini də qoyduq. Şimdi baxın harda. Biz harda oldu. Yox, taksicilik bir dəfə elədik. Mən bir dənə pul qazanmayı bilirəm. Ama çataq. Orada değişik. Buradan bir tane taksiciliği şöyle. Gözün bizde. Gedəcəyimiz yer bundan ibarətdir. O kadar yol getmeliyiz. Hala biz buradayız. Şimdi ben ora çatıp gələm. Şimdi mexanikaya keçirdim. O kırmızı da çektim. Çiçerme de yazıyorum. Mexanikaya keçtim. Şimdi o yani avtostopa yöntem maşın çekip motoru. Mexanikada sürdüm. Böyle gözlüğümle geldim. Dostlar indi çatdıq pul qazanılan yerə. Şimdi buradan pul çıxır hər kəsənlərdən. Məndən də pul çıxmışdı bugün. Buradan sürtdüyəm mən maşını. Ama eniş edər. Buradan her maşın keçəndə pul çıxır maşınlardan.
Burada da diyandan da postacaq. İndi burada nəsə qəza baş verib. Milyon da maşın icazə verməyib. İndi neyse buradan maşın da 50 manat üstə gəldi. Şimdi bu videoda onsuz da amacımız pul kazanmaqdır. Həqiqi həyatda yoxdur. Belə 70 min manat yığmışam. Neyse, oralarda gəzək. Gözlüyüm bir dəqiqə. Bura mənə görə çox maraqlı yerdir, gəzinəcək yerdir. Ben bura işarə qoyaq. Belə. Keçək maşınımızı. İndi maşına adam olacaq, yox, sürücü olaraq minək. İndi kesin. Pul çıkmadı ki benden. Çünkü buradan keçir. Düzəldək vermişim. Buradan keçəndə pul çıkmadı ki. Yaxşıdır da pul 50 manat üstə gəldi pulumuza. Oralarda bir dənə taksi olar. Hər yerdə nə axtarılır. Buranın taksiler için. Şimdi ben sizlere şey diyeyim. Yaxşı sıra. Şimdi ben çekip şey diyeyim. Böyle bir tane şey taktım. Şu anda şimdi hemen bağlayalım. Şimdi arkaya dönüyorum. Evet. Bakın. Ben buradan. İndi gedebiliriz. Bura belə maraqlı yer kimi görsənsə də elə də maraqlı yer deyil. Neyse, sağ olun dostlar. Gələn videoda da yorumlara yazın ya nəsə bir yere yazın. Yani yorumlara, şərhə yazın. Ya da mən özüm seçəcəm. Və bu səfər 20 baxışı keçməliyik videom. 20 baxışı keçəndən sonra da şey edəcəm. Video nəsə bir dənə oyun fikirləşib oyunda eləyəcəm də o oyununa baxasınız oynadığıma. Sağ olun dostlar.